soan ho dia kahatana manegai pikiran mi hasiang unang beganggu di sondo au tontong manghal ho di susah nang sonang mi out surape kon mamilitaw arta manang ho horo toro onku ay horo artaki na umuli siya nakana umuli narumengan siya narumengani dukon ho hotiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodongan kumekel dongan kutangis nangian rapon poholong ki gogo ki pasorang rohami satu na sahur matua nang diabingan mi marujung goluki hasian pos dorohaku dihadiri yoni nahot patogula kaki au ho marsia holongan dame di lehon Tuhan idonadu menggan au surape kon mamilitaw ngoluku manako horo toro onku ay horo ngoluki na umuli siya nakana umuli narumenggan siya narumengani dukon ho hotiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodongan kumekel dongan kutangis nangian rapon poholong ki gogo ki pasonang rohami satu na sahur matua nang diabingan mi marujung ngoluki matua daging mi marang moruli mi hoto au di lambung mi dukon ho hotiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodongan kumekil dongan kutangis dukon ho hotiaw dameaw sonangaw magoma biar hilaw manomu arisogot ay hodongan kumekil dongan kutangis nangian lapon hoholong ki gogo ki pasonang rohami satu na sahur matua nang diabingan mi maru